team legal wife or by biara o ye team legal wife bia no se me yiri wo mu a me jai no e go beti aka kire me say obo team legal wife adenti me ma bia business na me wo farm wo bre no waja nkwala ho ana so waja edan ho so wo team legal wife na wo ko wu a wo ko nya nzenta why be see o charge papa no ko wa no so wo betina se do so be kan because more man ye dey bia na no mo kasa bre o bi wo no sa ka bi ko on one side ti no wo bi ko ti wo say we full don no abeso na ni so do bro ni so no wo ye no o ye ni ya onye no enko no dey abada dilumba so no abeso pa no o so pa ni wie ya no dey atie sin krofo foforo so no bo ma ye ti me na e ka ma me ya to dey go afia ka bi kro mo bo som say na me airport here omuko yi me yele ka ho bia ka ba dey bo am why the man say issue we na buy or no dey asabere court first okay and the man say sense mu nyina ye e buy that lumba ye ikro po mo say enya fi why they say ye no enya busu pay to park and they say ye no ye dey she dey 31st ah no dey court ni a shasha dey 24 na ma say dey court enti court ne say dey nimpo no court ne say as na mu twa sika bi ti ye dey be ye mpo free mo yi mo nimpo no omode court no ko hwe ye papa ne ye de hwe de mo say mo ye wo ehenhe no na mo hwe de mo so mo ye na da de no boye ni pakoto a onye ni paketo a me mu say eye mi elu kra na eye na me wanwa go me da de lumba kra na me ya da no me da de lumba nka me ye mo scan me pra for 15 si wa de wiase a ye wo no so wo wa danfo a o tise papa chi a kafra me da fama no akwa ban fama de po TV eso me di no e de shodi na ene ye bedin komo papa ye bowra eye media ni mu a ye nyina ye nim eye legend ya de nyina da de lumba chas kodofo so fura o firi mum e kame akoye se ebi mo so wo mo e ma papa yi edinda da de lumba ti ase waje ni dia mo wuye so a woda so e ji ni din e ma na yire mu mienu ane wo mo enso esisimpie so ane ene wa wo hwe de ekoso a eno ti enne matomensa afredache mo nim se dache nso de ba ni social media ene wo no so wodi mu tintin ye pa akere na dwen etoto na dwen e ma ensem bia ekoso no wo no so epenisi brent enne me guess for today e dache e na me no ebedi enkomo na abusia se efensa wa ba nye too late kra mami twa me hona me fama bo afom krato na ye fedwumedie no enhyehyɛ so enko ba bia abusia for amaka ba GQ Travel Hotel Sabudu Germany global flight from Ghana, China, Dubai, and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how na TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to go airport to your destination. And one person go holidays. So be able to project to Munya Bibia Metro and some project to use. You go to Mamma Divine Space. You go to on GQ Luxury Hills Hotel. I will equip. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Me for akwaba bi said the mechanic ti say fensa wa ba fensa ye be hyase pomodi asa obepe akonya bi atena so no pensuo bi esi unche na hini wa na wanom kakra that ye me guess for today ti ma ye nkwa no so ne fa nko twetwe ni nyina enhyehyɛ so that awon fe akwaba ejo so ma me so aye fe no so won aye fe pa me de bia me ka me nice guy oh no fe go chain I have white kakra ma me like maponi me ba maponi bia ma trotro driver bi nani agesa say we original good intime so ba ma bia me poni kakra ma na o dia show abrabo me de me yiwe ma wa etofie aw nyame nhyira fama me wate na me dan kakra so nyes oh nyame beye mesero so de wo so nyes le queen fo adwuma yi bi dache ye dache eye mintime nye bi esoro breko kra emo wo so obi eye bi wo kwa ye bi a na shoko utiko ewi ase mi am bi feel for no amunye seka moment amonka abusi adache eye me guess for today aye be di enkomo dache mama you say that the number feel free mono ni nsem no unkan bi ye na
yɛnyina yɛnim ne yɛfiri sɛ nka ɛto bɛtwa ama ne ɛkɔ so no ɛtuo akɔtwerɛ baabi ɛtwerɛ but still na asɛ Daddy Lumba nneɛma ɛkɔ so no wosusu sɛ nsɛm a Daddy Lumba ne nnwom dabi a mekasa sɛ wopɛ sɛ wohu Daddy Lumba yie paa ayɛ tie Daddy Lumba nnwom Daddy Lumba ne nnwom a wɔbɔ nyina la ɛkyerɛ aseɛ nɛnɛ Daddy Lumba wohwɛ sɛ deɛ ɔmotwe ne srɛ ne abasa ɛyɛ ɛdeɛ na wokafa ho ani deɛ mu yo we deɛ mɛkyia ɔmo hwɛ fidi kɛseɛ mpa kɛseɛ nyinaa bia gyew si adeɛ mo na mote so wonya kɔ media no so a mehu ara sɛ w'anim no ho pene kase na aba aw nyame nhyira wo na ɔyɛ adeɛ na Daddy Lumba asɛm yi ɛyɛ asɛm bi a medi ho yawo paa ade nti na wodi ho yawo na amama hu sɛ ewiase sɛ wototo nneɛma a sɛ wototo nneɛma yie wantoto ne yie na sɛ ebusua ofiri mo mbegu anim asa wokɔso ba fam anim begu ase because Daddy Lumba nneɛma yie o sɛ wantoto nneɛma yie o abusua ka sɛ ombegu anim ase a wanim begu ase ade nti anase sɛ atamfo sɔre tiawa ɔmbe sɔre atia ekosi sɛ me tama me yakola ana meti Daddy Lumba nka and me te ne nka di yini ye no manti din boni bia apart from obe yale ye a omo ka se Daddy Lumba yale obeti bibi a wawu wate ase wawu wate ase onu ni patitiri bia nso ana ye ka no ho nsem wo wi ase na se ye ka ho nsem a ana ye ndu mu kokonsan wa abrabo na ye bo no nka ho asese wi ase ye ka ho asem nti ni patitiri sa na ye ka no asem enye bone ono ye one papa iti ase obi anka no ho asem obeka no ho asem okrampo na wo ka hye dem untini nka abonte nye den emba meka papa no nso ne nye nipa bia keke nipa titiri kese ye de oman Ghana wabesu ye oman Ghana ha se ya wa hye ye nkran atwonwom ama adofo adi adofo no oma papa yi beto ofamo a obeka social media no obi wo ho ana no ho ntoto no woto no ye da obi wo okro so wa aburuchiri obi oso wa aburuchiri o hwe nipa ote wo pa oso wa aburuchiri na wo hwe nipa ote la pasa na otu mo say difference bi anim no ye Daddy Lumba obra bona enye bona obi wo no mo a owe wo ni ba wiase ni papa nsi dan da toilet roll kra ni papa nyibi nanso obekọ social media no wa so camera si na no so no wa yigiri no to say no wa ye makeup kakra no mo de no ma bi ahwehwe mo nsa na no ha na ase nso so ta ya no wa kan Daddy Lumba asem obi ono ye kọ ne properties mu kura ni fie aburo be SSS ne cars buro be SSS hwe ma papa yawo ebi no ye lawyers wa aburuchiri ma me mienu ye omo Daddy Lumba hu ya wodo gode ni so wa bi ni afun bi anim ma me penini ni kura po na ye ne yere ne kura po na wanyin po o hwe na o tum se tam o ye yongo no hwe ne yire kutuwe oba gina ho na wo hwe ne mantu fa sata fry go neck ya ka sata fry ba fe no ho fe so oba pa o papa yi pani breso so oba akro ne na wo makoma 6 osanso obi awo 3 osanso obi foforo sasa awo nto anu kwa ne makora ke kan ko 10 wo ye nipa fun na wo be back social media Ghana fo eni ebinumu ahye that team say team legal wife ana team odobroni na hwe nya me hi nya me tan say team legal wife fo no adenti na team legal wife oba bia la o ye team legal wife bia no se me yiri wo mu a megyae no adenti na obeka se oba bia o ye team legal wife no wo yiri wo mu bia se na o so won ka no kra wo omobo adenti to se bia se nipa bia ka no kra wo ya me yiri a me no wote ana wo ho no ni wu jaye 15 years ni 17 years ni 10 years ni 5 years ni unhu me on teminka me pa cho wo ba no me fa wachi amaye bone ana me nye bone yo enti asamo atim legal wife fo ko hu manso atim wan fo ko hu manso e ho fa so anything okay because mami according to the wo ho a obi e ka bia yenso enim ne say wo abrochiri mami wa aburuchiri mami no so send ye duro e de ba Ghana wan na di aduro ni ma Daddy Lumba e ma ne no me pa cho wan hu ana oye fo no so nto nchen kama wo ba Ghana no wan ba no wa ba ha wan wo ba ha wan no wan te say yeso wukum ode obi nete o ma ne so ba Ghana e san so ko o mo ba mo ni efi a wukuru mi se efi wo no wo ba me kan kire wo say ukuru no wa ko fa oba bi o na wo mienu
na me pa cho so man ka wa wo 1 1 te wa wo 2 1 te wa wo 3 1 te wa wo 4 saa ko si 6 afi na wate no ma bi wo ho a o se ye wo ba bi wo ho a onim se ni kun ye obi a o ye secretive into no so emfa nensam emba bon si nsam ma bon no kre nti de ko ye wa wo ba ko ohun se bi a ampa dadi lu ba wo ba ko wa wo mienu ye papa odobroni ye sister odobroni a wo ba ko mienu miensa nan e bi ohun ye ba because of on person be gu ni kun ani ase no kre on person bi a odi issue bi be ba bonten ko so kra be je so say o se e bi a enunti no kre that lumba wo we so wale 5 for cry onye boni okay na that lumba ye ni pakotoa onye ni paketoa me mu se e ye mienu kra na ye na me wanwa go me that lumba kra na me ya da no me that lumba nka me yere mo 10 me pra for 15 se me ni that lumba na that lumba me yere mo 10 o yere no ba 10 me pra 15 adentin because me yere that lumba me ni pa fun me bia grofo be hwe me no no body ay sen na wo ye bible mu nkrofo bible na ya toro na ya gidi no nkrofo ni mo wale 100 ne no ma o mu ya wo te se me yere mo ma so ade Ghana ha sei enti ne fa ne se nipa ne ya de no ko mpese obegu kunu ni mas e ye fine but ye tu anamo e wo fom enti no when ode ne ba fi ko wo bi so for oh ye me kunu e de me fom ni ko for ba bi sei ye ba ye ne de because papa yu ye obi an kan se wo ba ye se wo be fight aka de wo kunu e ye enti owu ye no na wo be pre ho ana wo be ka fine oye ma mi peni obi a wo kwan o handle na ade but still crop ne de maame no ne tim legal wife boy handle issue no emu oyure because omo handle issue ni to say omo timi de papa de piece of that's fight and now me won say maame ba ko bi asa opododo tiwa thank you tiwa say bibi aka me na me ma no won tiwa no wa be ye papa peni that's fight obi e wa bi aduma wa Ghana ye president John Dramani Mahama ni nua wasanso aye Ibrahim Mahama odidi so odina na sakrofo we nyina so no omo ma yen sakoya no sakrofo we nyina omo ma yen sa ye den ekoya no sakrofo yi omo wo semendepo boys here aduma girls here aduma hwe despite man yi aduma wa bie enye easy wuti wa odi abrochire come up public toilet crampo bie na yen kwa ne kra uni bi enso so na no so si papa and I know so say ya papa despite oye okay me pa cho me bi sa o so papa ni okay e fa wat na se odi boa achiri ma ne boni a wa ye ne sen enye nche de odo ye okay a wasan so di kunkrofo ma papa ye bie nduma radio stations obi o kra wu na no wonya fe bako say na so to the radio station ne nsako na no and na radio station yi ebi no mo twi kasa kese ebi no enya kasa e kasa woni mo ba no onyam wuti we a wo abrochire min kasa nti aba o bi adwuma bia wo be tena se a no wa kasa sa e do ase bi huni video bi so oso o kasa bi no enye media me share me see so mo dia no kura me share obolo ma bra bo mu ane no ma ko yie ma me da me na me ka tro obolo dia me de me share bi da obolo pa obolo titru ni me mo obolo fo no obolo ni omo different no omo different ni obolo na chama dia kra to me obolo fo kasa na wo baby omo handle papa ni issue no enye fe na ye ko to ni fu na we ana papa si ala papa si wa ebe wiase aye wo no so wo adamfo a o tise papa si a kafra ade bo madrafu bi a friend sala seme o beto me se me tu gold mpo a sala be ka se nyamia ba ni tirimu no nim se me nye metini aye pa so sala be ka se da enyamia enye to ya adamfo boni o kata ma deja so enti adamfo a o yi wa deja no onya adamfo pa papa yi fa ne se wa be ye bone last so obo ye we bi omo se onu obi ba kodaye ana wo ye se omo ye so omo we bi akwa obolo bi be ka brofu hunhun bi yeah obe ka sa papa ni se mi nya so ye gusuani abusua sem obi asara no wa hye chalwati wo be tena case no mu no kasa by heart hwe ne wo fa si odindin ya ye se ye friend ho ahwan kokko bi a ne ha no mo asi ye de bo abon ho no onu se
Ona mo din nti na me se nipa din de me de me bɔ ma asɛm ona mo din last e be kan ya ka say luba repeat obi or ne house get that na akola we si mu bi na ye gu wo fa ni mpɔn ani mu ase na wote ho nti ye sure say papa ye bi e wo nkoi na so badwo no nti susu apa se mo se saman ti ase ya nti da de luba saman wada toro kansa na papa shi mu ehwidi kɔ no ehwidi aba ha no wanda ehwidi no belande ya na mu bebu wo aden na legend entry say wa bobra mo de 1 minute 30 seconds asai papa na ni onyam ama sisi akola koto akora po e fa da de numba anya hwe na kani pa wo de ni ya bibi pa na ko social media do mo ni ya oba ti wuti na we aba ba ye odobroni ni so ti mo se mpelifo e se na chi no o ma dwi ye aduma e ti akola no onkasa but ole no ma underground. But don't you think say enne ye da sorry ni ehu say odobroni aba bonten e kasa me enya me wanwa because say so ta bonten oje wo e dey na beba ama sebe owo yi bai asa ya horo madam ya ti no wo bi pa ti mo say we full dog no abeso na ni so odobroni so no wo ye no oye ni ya onye no enko no de abada de number so no abeso pa no osupa ni wie ya no de atie sin krofo foforo so no bo ma ye ti me na e ka ma me ya to de we afia ka me kuro mo bosom say na me airport here omuko yi me yele ka ho bia ka ba de bo ma me yele o yire ka ho anka ba bo no me yele betia ka so okọ airport ko yo obo bu say nti na ima bu no madam o sabro e ba bu me yele o yire ko airport yo omuko ye ya anka ba bo no wadam me yele na me yele me girlfriend go betia ka kire me say okọ team legal wife adenti me ma be business na me wa farm o bre we just nkwala ho ana so we ja edan ho so we go team legal wife na uko bu a uko nya nzenta why be see you charge papa ko wa no so o betina se do so be kan because more ma anye de bia na ene mo kasa bre o ebi wo no sa twede ko wo on one side no wo hunya sa se twede emu wo no because e no ma bi wo ha bo ya fine wo ba faka hu ebia onika muti ablokuma hu la pass hu sprinters wa fa dia ko airport no wa kwa ma flag so where's our break and that's it you better so one more kwa o better so mun ni djuma dia o mun ni djuma ba ku say oh gache ada ko kasa me wo ago uko bi na se me kokko ba man ko se me ko ye you yensani so wo ni ko ma bi akoma wa ba ko wo ko ye dey me de se me nko ente ni wo ko ye ni dire wo ni tirimu ntia se bia wo so ne do wo mama me no mama be mama e wale no ono wo ne wale you know obi de amasem edan obi awale one ne de amasem se ni kuru de nsa hye ne tuo se ni kuru de nsa hye nani wo hwemu ho sen wo de akra wo nso ovi wie ye sa asem a ye kan wo ne awale ye gu me kra da ge bi ba me nchen hwe ana side chick for them say bra sister brother sister wo ya obi pi adenti me na ta me yale da wo mama ne side na mama ne side aboni be ne wo e si mo bi wa NPP obi wa NDC obi su kokotoko obi o mpe no kore aben nipa ne yale da ho no na mama no wo hefa so na wa brochire e bia ono so ye ne ho ne ma wo ne se eni ehu anya tan wo ne se me da he e bia me yale mo di sika nyina be de me be ko hospital but eni sika ne hia me hia ni power me obi so obi a wa boda mo kura mpo se nipa ben na ne dam no e ko form nti wuti abrochire no mani nsan mame wale size but eno ma bi wo ho no mo a wo ye mistake a esesa ye kan because e chirima na ye den e ba tu say ye mame akocha say wa wo ye mistake so ba out o ye mistake say time wo che say ni kunu na girl na e wo no o tena say ye din wo tu ana mo bia e so kwa busuafo ko kasa wo tu ana mo on na ma pelifo ni na target na chi no wo tu ana mo bia nipa no wu ya sa na wo be ka say wo be tu ana mo issue ni so no why the man say issue e na buy ono no dey asabere court first okay and the man say sense mu na ye e buy
that lumber ye crop almost any fee. Why they say a year no? And you was your penny to pack and they say a year no. A year they should be at the first side. Nobody a court. Near Shasha day 24. Namasadi a court. A court and a Sunday in Puno. Court and say, as an mutual security here, the Yampo free way you Mono. Ah! Ọmọdé kọ ọkọ tó ṣe yí papa ni yẹ ṣe di ọmọ ṣe mọ yẹ wọ ẹhìn hìn na mo ṣe di ọmọ so mo yẹ. Celebration of your mommy akosua sewa. Ẹna saa de no so na ọmọ yẹ yẹ na maame. So who see obi o yẹ sunsun ni pẹ bia ọbẹ ka kyerɛ say a big mistake. A celebration of mommy akosua sewa. Adintina. Then tin ọmọ celebrating. Oh sir, you can say Papa she said yes celebrating ni pa what ase. You dey na why yẹ. Celebrating ni pa. Dey na why yẹ. Won no the man or Patrick said to me no me ready efa Papa Shia was say ya mami akosua sewa and the man that the lumba be that the lumba no obi na dey no kwa aburuchire o no akosua sewa na dey no kwa aburuchire yo nti dey no kwa aburuchire no ono na se na we he ono mu celebrate no okay aburuchire yetuko enye nipa na dey nipa ko ono obi awo sa nipa na dey no kwa aburuchire ho ansa na wo akosua sewa so ye word ana wo gi free nipa ni nsem ana wo so be studio man no ye say o den na wo na wo ye the producer na sa time no so waji wanu onyam wo ho waji ne ana sisi ana wo waji aja wo ho ana nkola ya oma bai oma be so nkola yi so yi se yegutu wo se ya omuhu frama egu ye to enti no me ba ye kutu wo se kuntu wo se ye se ya voice no me kwefi ni ye kutu wo se na e guess no omuhu frama gu yen ye to na e me can feelings e wo mu no wo se ye wo a obejai yon ye tie yesu ande owu frama gu to sara na de ketrama no afa wo to line no se eti wo papa peni no wo nan to ko bu be ye den wo be nya alanse abra no so ba oda ho hija se wo di ne no kra no instead of oba kan sem agu wo so mu no wo asan so so to eti wo no wo nya tinka bia ba nkola yi owu frama gu to no so na wo hwo ano ate no no asa mo ko me say ba ku bia ba e ma ne sa ubutu ne so no wo aba na no so o ti to so gu no wa ti say toa na egu oba na no say pra no ata ya wa wo o ko ya ko kra bibia no so de ne fi a cha wa ye boni onya boni sa ma ye ma fa mu de ma ye djuma wo ye djuma wo enkola no o ye dangerous so wo ye wo kunu ebi wo pra po na hwe ukunu ne ye tele so say na mo ma ha no ne ye bo so say akosia de on dia ohia kuma ye botin ye bo sa no obo mo maso sa no ka bi egu osum dati bo an wat wo so ate so no ti se bia oh akosia bra no me ye na akosia bra me ye ko break na akosia ma mi timi nye me fa bo mi sampo ha no ho pe enti se o to so say sa no kola no obo mo so ni aha no ne he no eto no no obo ana o mo maso me mo ba metimi aka brofo be 6 hours ba u ja me 1 say bia ba ko bomba ba say bia wo butu oba no so na wo ba e ho na wo tire se into go na position ba na wo de ma oba I don't know the position na oba ni na edi wa na wo na wo di oba se mi odi mi o se mi di no ba best position ba ba na ope ya bowa wo ti bi ka brofo no me de ampu cheche mi style bia mi di no me de nya no pa ya ne we na doggy no ope doggy doggy you so many type of doggy ni de kutu o say na to no control no sa no de be ma me ho ba me ka brofo no so o twa wani hwe me asa o bi bia yela o chi na akosi abraha akosi atna se na mboa o fe o ba butu eye na wo so ye ka se ma o pa so so ro sister srade me brofo no ayo mo be so o mo ni jama de ana me ka tro se nkola no ade o mo de ye mpenifo ye dwu kunu a enkasa ma mi mpenifo ye o mo be ma mi mpenifo ye o mo be o kire ka panti se la pass tout no imagine pasha nkola fu se trumutie to no akokore ru ade no wa so trumutie no wa dai no se daddy e dia ba daddy be
papa obi dum die kwala na ye frɛ o enti no ma wo sika ba to obema we enti no die akona bi dad no mbɛ ɔno na wo sen six na kola odobroni mi pa choboni ne ma so ne we say odobroni mi boni me pena sa papa odobroni ya mi ati Ghana fo mema nyina nim omo ye say what pena odobroni ne sabe mo na mo ye mema koshifo a dabi nti ahona akofo Timliga wife for no aya hwe mema na ewo mu omo ye donko akwa ba ko bi na fu pa otimi ya dressing switch off obi ka switch off me bo that's it who say Timliga wife for no and mema na ewo mu ebi mo ye den omo ye don rough obi no ye don hu na Timliga wife and mema ni bi ewo mu ebi no ye don adon eyo mo nyina o ebi no mo so ebi no me last video emi hwe ni me hwe video ni o se dia na fu aya dokochi dia na fu aya dokochi obe kan letter the brofo nye ba kwese papa we dey nyase mani nsan na brofo a wo kan na ye ka mo asem na enye no dia brofo ne de what you say na ade no so na mo ye no mo ye mpanifo ye frechire na ye ba dia me ka bia no mo na ma ba ye na ye yesua achirefo no so besua enti no mo ye good leaders a mo ma leader na nye den enye obi a na leader na dia mo ye papa ya twetwe na weifo na sei so wo se odobroni brofo no so no omo so no first no mo tesa amna so mo ye sua Timliga wife ni fo ni omo so wo mo ana so ma be trotro ja nko mo ye din a nko ye but I say Timliga I'm being honest I'm not going to lie honestly because if I be no wo share Timliga wife for na say to quite tie to mo ka dey be baba ku free dey be away me Samson wa me wi a me friend boss lady bi chia o baby biara wo Samson wa baby biara wo onim say o ba so dey I love you so much and ye hu say wa ba pontin say to say Timliga wife no I don't know who so you hu afim na e say di nkomo wo hye Timliga wife it's say e dey na mo ba ye ma me akosu ase wa ani odobroni mi dobroni dey no kana mi te o say o friend say odobroni me pa try ana me so ase ma mi ken I think say your former president for 4 years birthday. Mean your opportunity for birthday in your last house. That no be na. Odo doboroni na. Me doboroni na. Ma sounds like your opportunity. Omo your program bi kodwantwi ene that no banana e wo bill no so no so peni bi big man bi area me your drama ntimi mbo ni din. That no be ba no ono ane na. Oh so odobroni dia no ya na poma. O ya na poma one ne nam. It is that time ni nyina say girl ni mpo nya ahwimpo na one no wo ma 6. Enti sa wo gi no ma na so wo ye bibia fa hwe e ma no because one ne ma no so do so chen wo ma no. Na nka me nsusu ye mu na nka mo ma kola ni nyina nya den. Embo anya ba na de wo ho no mo nka na so bi. Chen de ya na pe na mo de bloggers aba because see a family no be a prefer. Obi apese ogidi but mo refi say edinje no ye krapo na ye didin na say ye dwane because e de bere na mo timi fro trotro ni bi ade o se che wo se che to bi timi tre o say sister adachi ana that day me te trotro ma me kwa akra na nkola mi enu bi ba ko ni so yo no ye yi no sata no makoyi boso bi e wo enjoy aja e trend na jama akwe yo bofo so ya fuche no so la na ba ko say me nye sure o say oyo no nko me tra trotro mo yo ba ono no aso o to kakra o enti mi ma me mani wi ni be wu enti me tira mo amadu atenka ya hokra na me si me se me te trotro ba ya me duru ya na me a me te trotro na me picture da me phone so obi etwa me wo ma chike crown and I'm so now then na one friend me be ma na etia ma me tia ma me wate and o saso de e me so saso ma me vo dachi agura we pepe too much obi a wo workers e you know ade na wo yes and I'm so hwe I akla me me fruka fi me krom pando say me ba metena ha aba be uber ni taxi asem ade o mo de ya papa da de lumba it is so to say then na it's say you no mu mienu na betimi a say ma men ka no kware enioma na ekoso eye social media na so mostly eye TikTok ade ba ko ebe ma ade wetu betwa say ye ma me akosu ase wa ebe sorry be ka say Timliga wife mo amokoma no mu ntwa so say yes sister odobroni enso be ba bontin be ka say mo so mo amodom no mu ntwa so I think say don't you think
because Odobroni, I salute you. Why are there? Yeah, my man say, well, why are there? You guys all. Oh no, cause why are you Mr. Onya, Dia, I don't know, and you're fine. More kind of French in the say, I dear no, you would be a handle woman. What you say? We are Mammy Penny, one bobra, and we never when it's so fine. And nobody will hold more. Would the animal for your chair? Did the hour from an animal say that we TikTok, Nimpabua was sharing. Nimpabua was sharing. I don't know Campabuano. I don't know Mammy Penny and a man penny for next war. Almost a Boniviana. Where are them? Mammy is only Nene is Anna. We go on. Ọmọdé maami yẹ si hɔ ana ɔmo so pan ɔmo di ne ho fɛw ɛnyɛ fɛ hwɛ maami kuru yɛ ayɛ ayɛ kɛn ɔfiri aburokyire bɛyɛ ɔmo kɔ hyia no airport obi a wokuna wu wɔtumi ayi wuti efiri president size yɛ ɔyɛ yi bi ana papa shi nso minim kwan pɔtɔ papa shi minim kwan pɔtɔ ɔfa ayɛ otumi fa saa gate ne mu kɔ kan ne ho saa gate ketekete no papa shi minim. na nkɔfɔ sɛ papa shi pɛ maami ɔpɛ no papa shi sɛ wa wabi o. na sɛ ɔno deɛ ɛnyɛ hwee. Papa si awa me na ede no sampe mami akɔ. Papa si na. Papa se de osu so ni mu so ni sisi. Papa si me pena se that lumba te ase no uhu nze ode papa si. O ka papa si asema na uhu nze ode papa si na moda. Me ma shi ada lumba more than 5 times uhu nze ode papa si na moda. Ene de papa yi wu ya papa si she ni nuani mpom. Ni nuani mpom. Na papa ya bra wa bebo ene edin a wa agye no. Ma wo horo papa na ni onyama tofo. Papa na ono no ye ni poditire wa wu ana. Enti that ususu say e dia no mbe ya say that the lumba din be track akra wo media so. No kre ba ko pa mi di the president that Kofi eke ni menfo ba. That you make carol. Yeah. Meti ya no no. Enye babusu ya na omo ya de. Na me babusu ya mu a nka me ni po ye sa de bia. Ma ko me kuro ma ko to amura ku. Omo nyina ko. Na me wo me papa wo be prophet de Kofi ni coach praise ani mu ase. Me no ya agent. Enti na babusu ya no no ndi omo pe but me de me nya ya nka. Ombra form na maame no embra form na hodie omunja bibia ma ne kana asem na omonka wo broko na yekotufu yekoyewe no na busua no so ntwe omo no nipa obi abɔ ne bra ne yere ne ma properties abusua wo nka wo edien ya busua na ne datse ene no egun koma chiche no so no enne ese agroya de no na ade esa akwentufo and say dear my master atidem and Joshua ene gene fide na chi chinchim de hwe me ente bia edwuma de ni na ebeko that me pese enne answer me ebe sorry position ben pa na ope eba no mpaso agora position ben pa na ye wo best oba chiw so diwa na chese wa nya so ade na chese when didi me ma me na kan o 3 days ni nya me didi dem say ma na de na 3 days ni na won didi o se me ni fufu nti won so ade na beba na mo ba kompaso na won oba mo dim empaso nkita ho position me pa na ope me dia oba me no kompa mu a opa tale ceiling fan na fa metal ho na yen wine was road yan wine glass fine but enye udie no na ebe mama pel ana ebe mama ware na ma show ni me position is suban ono ne me set position usuban efe ko ade a wakumi me no won se mani so wo hye enti me hia oba na ni so wo hye me prawo enti me pede no ho jo ana me nso me no kra me kan enti me hu ehi me so nya fom nko ade a me ka no kra enti me hia do wo suban ne de o wa akoma ono ne me set position what are you saying na mama position be pa so na pe position de sabe de ampu chichi doggy na ope doggy pa doggy ne ne we mi ono na mi ni me ba de obebo me bia so obegina ho be de hia no so watwa wani ahwe me na wo kasa kasa wo anti doggy no on twa na ni show na kasa kasa ene sanya na chi se no asa no wo twa na wo wani na o kasa wo him na say so size bia ba em dey e kwase asem chira me yes say o da si o bo ma no ma ti de so go ni toa na me wo him na sa me go yes ade bia me ku wo ba bu ka bo bo o ba ti de so go me se ye di do be ba o e do na ti me ni so ba ti de so entre sa na ente so na nye sa ye friend Hanley Speed ti ye tigu susana no what that hey mo be nya koko
Allow my baby. Yali abo sisters, ne brothers. They mo ya wade mo. See the book room pa obi hu a. Nkoro ma ba mo. Na daddy look back o say, eni o ko ngrofo de ba na. Me see me bi wo no say, oba na me tare wo ho say ya me chan Spider-Man. Put me bomb ma. Me tare wo ho say me ho be ba. Brofo ne wo ho atale ata. Talo wo ho bo se me fru no so wo wan wan ya na wo ko me ko era me go ba no na wa ko talo wo spider se me na wo ki ka picture me na me fru wo ni te get am tiam se dai no ya na wo be wo no mu me ko me fa sa ba so ma fa sile ni mo ko ni no ho ba za na me san aba nda ba da mo e fi si from obi ara na de ma me yeah that Mecha for ganking na actually. Mecha prophetess deliver coffee, mecha coach Prince, my mom and dad na Charlie show one ye keke. Ya wo akoma munika na ya hwe ye keke. What you say? E ma samen so monte so. Yes no ba bia na sunsun edi nechi. Me da se ba wan. Me da se bebre ana o se me bebre ni ane ebusiamo franchise anko side a mo me say aha yentotos wa ha dwumedi enidi yengina ye kyerɛ ya adwen me se mo so pesa wo mɛkyerɛ wo bɔbra from me ankasa no na anko side na wo so aba be ka no die from number no I number no the screen 0243434246 also should be wo program no face to face me pesa me mra bi bɛkyerɛ wo bɔbra ɛdeɛ na ɛkɔ so media no so a so pesa wonka ane wo de from me memo aba so dodo wontimi so mma na ba bi a wo bia no wo from me why not eba na edi nkomo and I was say me ni de sodi ane me sesada me ne bai for ba adodo na efre no dache ene ebo nkomo na me be so be so dia na ebusia maka kyerɛ wo sɛ ewie yembre ha we shodi soap akasa ebedi nkomo o de ya friend na edi nkomo pimples ni ade bia begu anim te so why pasapasa soap de fine de de ma me soap no ya me o de friend ya o so shodi soap ne na me pebi baby biara e deliver friend na edi nkomo maka Abusafa amaka Babajiki Travel Hotel Sabudu Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTV. Now they offer a plane. You go to international airport. You go to Africa airport to your destination. And one person who holidays. So if you are going to project to Munya, maybe I'm metro some project 2 years. You go to Mamma Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.